attention TV say mama we be akwaba efa emraso say no e kam yakoye se woda na so na wo ka bi nsemu a na de nkrofo te social media so na ensem a emfa ho ensem a twagu ensem ono ankasa kora na wa pra yenya ho ensem anyi na yenya ho anu yie no ono a pre no ho akoda no na nkrofo asanso akofa e dia ba na de kire se wa woda ya wo sori a wonka bi hwemu na ye de nsem ebo wutiri so sesa nya wo kora na wo ye kra na wa ana wo ye ebusia abawe bi akoye se wa sori e wo TikTok a ende kire se kaati a be ka ye nkwara no na ne di poku emi bi ana na ye nso ye di poku emi na ka me akoye se abawe de we ya drodro owo bi e wo so ne science nko ana ya draw so ngofo bisa so lati ana na sabayiwe ebo ne ho samna ne se oye Mame Wata ye ka ne se ne ba ene tene nsem a etwagu a obia enya ho anu yie no ana ode bre ye se ye train yoku ebo ni cause first no se ni yoku Castro ya Samuel he said the Suzu Williams nyame fa o nkra ensie yie o munya o ba bi ekọ ye de no he said the se na Mame Brown ana kam yakoye se otani na akire nini na efa ahoya ene anibre na abayiwe ensem papa eye na we ana ensi hwa ma Linda ono so wo TikTok eba ba ye reaction e de efa ho na so ne mensa aka Pastor Paul Afful e wa ha ye bebisa ne se e kam yakwese se ni de Ghana mamu ha se e ya ye hu papa eye abayiwe e kam e tenani e de akọ movie industry no mo pese na Williams e obi a oye movie na Mame Brown so eyobi a otwasene na se be kai so ai kam yakoye se afi mu ne afi atwami sini twafo no so wototo to anana no mo e wonse de papa eye eden pa na ekoso na abayiwe so eka no eye no kre e wo se Ghana for ye twen adwen e de kosi ne so anase ye de ye ma ya adwen kra eda e bi kra na ade be chi na ye me na ye wo ene de sofo e wo den eka efa asemi abayiwe enam social media so a wo keka through cards and then the candles wase odiye ejima na me we emfiso if I should ga ababonte abaye ho reaction kakra ye beko ne akoti ono so ne de ede pa na sansa na no yenko ne Pastor Paul Afful enko na yenko twenko papa ma akwaba ya na mami me jise bia ye radio adom apomuswe bia na sisia ye beda ne asori na Pastor Paul Afful abayiwe se una ukun nana also the cats we be cats so no watch o una na bewu no ye say na o chichire no card ni nie ene na card ni nie o be de odika no me da ahwafo ina ase sabre na bre na wonya embre maye ne wohwe amenshiro bibia amen ampacho mame umetuma aka ne se anse Ghana ankasa no ana sese ma oman ne kwakoye ne se uka bibia obi anya ohwe yeah, freedom of speech uye bibia obi anya ohwe democracy enti no ama obia ne opebia noye anse ye wo bibi wo ho ana se Kristo ni bi ana sofu bi ana nimpa particular bi na o sha so kasa ansamia nka dia mpenifo no ebeye no nka wankasa no kodwon a wonti ase akwet se oman ni yeja obi mu obi yeska kakra pe ade bi opebia no otumiye ame mo okano me gidi se din bi na opese oji no de tunu ho ana se opese obi ahu no entina oyesa no ba ma oye ndemede minim se enye no kre because see share asamoja ande no asamoja no eba bonten ebe react ye I think it's na man nya adin kakra na Mame Brown de omba ebe react ye wakoye software na wonam social media so na uskoli ye abayiwe video na wabo kakra I don't know about him I say yawo obi o ma okay answer nti wetuma hwe wo hwe na yen yansasam sedia ekoso na
on video so won't me yes be a worship him. Be my osha, yansa some be truthful, be what can yam sure once him. And then we did and shed uncle yes, aha, and shed uncle yes, Antino. Mede, Mamma can say, a yes and an ama, omen why dear. Was we here. Pennyful boo baby says, "Oh, galley, never done for baby when to my way, well, and none." And says our town, was all town, oh, our town and no crown, about them crossing. Timoyano, I believe, say, D. No per se. Watch it. My one says, soon be touch you. Oh, soon small teaching, you're not soon small. So, any papa. Oh, a so candle. When say a candle, so I will soon way be a me. Mammy, candle, a way you my day. Anna, the more now, met to my so candle, a bomb pie, a boy radiding. Now, maybe be safe here, and coupon chain. And a Gina, a dear mayors. Candle will be so candle, and in say, we should soon bonny and I say, be bisa, pachodabi. Okay. Candle, no honey nano. Nyame ye bibia for purpose bi nti enya sanko fu we mu enu nti na dia MFN say kenda de be ja so ana say yen so aso oso bia ne len nti be aba bia onnam no ena enye ana okeka sansa me no obi o ma wa bodam so sha atale anamo asofo ai wo hwe who for Kroma, who was she could in an Obama bodam, but why neat no them. But na bibika crow baby behavior at John Bones and Nimpano. Was I can room where I was. Until some you may be saying, May and Diachi, M.Y. Sana me to mark. My one say or the strawberry so eto Ghana for because it has to the Williams sir. E come here say accidents na odi we na so ya hyade hu ade poten ya e bia be ka say sabi ebony die nya fa nya kopon fa ne krantie ye ne driver no call over speeding na omo branch no e de aba no na e bia car no to fa so bia na e bo bi da ho na Suzy Williams de ne come here say idea bia nya fixa say na say so come with actor bako intentia for ibi bako efrimu yesane ne Nigeria girlfriend na a call hotel adechi and he was found dead until when say otaso makome would follow any ebie wanyoma bi hu say what wankata ne we di pawoti ho no eya hwe nkrofobia oben because here at William ne na background ebe ye na fofo kakwa memetuma kan say Ghana hadia obia onje din kakra do wo anya hwe say oye come with actor Matthias at onje din na wo anya hwe yobi na ku ande wa na wo but say wo din kakra na wo bia na che say so for David Tobo say better na galas mama pasa me che nyina no say wo tu we me ni din me wo anya hwe adentia so bia hu say we na be kumi ana we na MC ba so busa foti bi koye hwehwem oh nhwem na okoye no owo no nti o mase a mame se wo de bi obi a na okoye nse ni awa na se nimpe bi onne hwe a wa ko we wu no aba ka se ni si yes o say ye be kaya oh young boy ya ngofo ko shutu no ahomache okosi na dan fo baye no on se abusiafo ana be ma ade ne ye no nse o ko hwehwem o se wo shutu no yeah obi a wa shutu nda na den a wo se ye hwehwem yeah ni hu ade ekun na movie actor ya owi nso o se accident bia accident na ekuna ana accident na wa fa mewa nipa bebere na omo ewu a ena ma accident say abayiwe yi kira eye kama na ni na ma edi fi say na Suzy William no so na ne saye na ya sa na ma so saye na ya incident na da no say afna ne Mame Wata na soma no we na ya no kre edami no obo yale bi no yale obi anya ajaje oh I true na meka an se opedin a onka se bia se na me pese me ya pese kofo adwen ba me so
but won to me make kasa answer me no mfe ngo bi ani mu ase asem bi abe Bible say asem bi ebe fi won ma ba no bebu ho atan obe ye ho asotwe nti na wo ka se enkoyie ma wo no na wo ka go bi ani mu ase wo mbra ente saa ho asotwe e wo ho e ma nkofo a wo ye saa no kura wo wun yafe ate ase wo so be si obi din ehwe se de atu Judas oyi Yesu mai ate ase oton ye kase aton obi anye ni na sika betu do anu aton obi nipa na brabo na ebepem wunti nipa ni ntum nkoso obi okay nipa ni do wasam no so ma nipa ni wu a wo ho asotwe Judas o wu ya obi enkunu na asen no nti wo ye bibi na ebedi obi dam ana ebekum obi ana ebesi obi a ka na hu se the next day no osu na baba mbese uso dream mama na yenko ne yenkoti Queen Efeshashnega ono se ne reaction ono so abeye ele ama abayo ne obetna TikToker and this card is yenko ne yenkoti Queen Efeshashnega so ede embassy ya abuja for Queen Efeshashnega reaction ono so ede betudwa ede afa abayo ono our social media on your cards and on the revelation and you read cards na obi a wu kra say we busi enti say o den yo o de nemba obehu nia otai echire ede ana otai echire a oku nipa no ede amaw e papa ye toswa so de ehun bi so e shega na fo hu na de shega na fo mu a won so me ya me na de hu o hye wo mu but me a me ti hede ya ehun bia na o de ba ma me atasi ejidefo a wadi nyame di no we won se ma ya na ya azan no ye nyame ba bia nyame abie nani because Bible say embre bi baba wo ba ti se we se me wa ha nyame o wa ha we se nyame wa ha saa sam ni na no e no kre na afi embre no so kwa wie ya nipa ba ye ahopefo nipa ba ye I say ye ba pensam ati atasi obia panasumu sese sa na ekọ obia pe obia pa se honhom nneoma we ya ese we ti se ya zeni ye humba sa na ekọ nyame hya na asam no honko pato ati ase okay Matthew 28 verse 1 going no nti mayame kan no kumpo ni ho a ebe ka se embemu ni na agusu a ebemu nti we ne sisa na wa wo ye gidini ewo Kristo mu e wo se wo hu se ewe yimbre no na aba so ye Mame Wata badia ana ya sa no Mame Wata badia ono sa nkofo no ono obetumi edibone dimo onfo wani nsusu obi efutobe afuto amede mama nyame ma ne se embre na edi ewe no yasi obonofo no wa pagya ne mu to obi an ya hwe yi sansam we say no emu nyame ma bem na hia ne se yema yem paebo ene gidi ayo we urade mu no enkoso no na ebetwom akọ amen that's so yeah that's it I was for Pastor Paul Afful and I know at na say tru common yeah that's say what do ajenje ebesom Ghana for any attention TV viewers phone na I was for ha bi attention TV en common no ye di esi e na wasem bia ja e comment section no if my comment and also share we also subscribe to our YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and also share. We are on the notification bar no on both places that we are now actually be on some attention TV so now one bar no be sure Jimmy no ha and a demo ABC attention TV we inspire you more money shamunity that's